Tu je za zimo nekaj najboljšega, kar si lahko človek zdaj želi, da bi imel za trajbati. Temperatura je v redu, teren je super, partija je ta prava, to je to. Vsak, ko bi rad malo manj dihal v cili, lahko pride sem dol, se malo natrajbati. Oziroma vsak, ko mu je fajn se voziti po naravi oziroma odzunaj na lufti. Je zdaj za zimo najboljše zakrajšati kolesarske dneve. Ajde! Piči, piči! Drč na strehi! Primož, uživaš na sončku? Zakon. Brez besed. Še valovni. Pravkar smo prišli z enega lepega enduro traila. Ja. Kako bi ga opisal? Tako je bilo lep, da je bilo treba ponoviti. Smo šli kar še enkrat. Sicer prej je bila skalinada, tako te pravi. Zdaj za konc pa idila. Super. Ej, groza, peljte me nazaj v meglo, pogrešam Ljubljano. To je grozen. Andrej, res je malo veliko kamna, ne? Ej, ni lahka, ne. V bistvu sem vesel, da nimam povsem novega kolesa, ker hitro tukaj kakšna praska pride. Torej, pridite na Lošinj s kolesi od minulega leta, ne s tistih, ki jih imate morda že za naslednje leto. Je grozen s Trbovci iti vozt, ker mislim, da se nekateri mogoče malo bojijo, da downhill pričakujejo, ampak poveta, da ni bilo kaj... Zelo grozen je. S Trbovci je vedno grozen voziti. Grozen lepo, ne, da se razumemo. V redu, kratka, šprinterska. Fajn se je zagoniti levo, desno, pa nešteto opcij verjetno. Gor, dol, cik-cak. Zelo je fajn, ne? Ne vem, jaz sem bolj nov v teh vodah, tako da mi je super. Fajn za razpeljati se, super potke. Zadovoljivo sposoben. Kratko, hitro, zanimivo, pestro, prekrižano. Hitra, drzna. Zanimiv, hiter krogi. To je ta razpuk dol. Pizda, moraš imeti kar
malo boljš bajk za navzdol, ampak ko priješ pa enkrat dol, je pa zakon. Okay. Ja, je kar zahtevno, doč pa zakon. Skaljada, masaža za roke. Zajebana. Super, za noge tisti. Se zaveš, da jih imaš, ne? Da se te držijo. Rock'n'roll. Maratonsk. Boljš ga ni. Pravljica. Najboljš, kar je. Aha, najlepš, kar jih je na otoki. Ful huda tehnika za pedalirati, no, pa nič tazga. Je v redu, ne, malo je bilo treba potrajbati, samo je šlo. Extreme cross country. Tehnika, fajn za kondicijo, tehniko vožnje, za vse. Super. Ja, spet, muče je. Tudi v redu. Carski, ne vem, kaj rečem, vse je fajn. Lušen je, da se tudi s hardtailom, tako da če je kjer tako, da nima all mountaina, je vse in dobrodošel. Itak najboljš. Fajn grabi, ne? Zemlja. Kičast. Ta je bila v redu. Super. Tu je dobra mreža enih boljših trailov tle na otoku. Flow. Tu je pa tudi najboljš navzdol. A ja, tle, ja, super. Dol je itak nasploh zakon. Kratka, sladka. Pedali so trpeli. Ja, ta je kratek, ampak sladek. Tisti nisem bil še v gred, pa je malo moril, ampak po mojem je tudi zakon, če greš malo kasneje. Za all mountaina je super. Veliko sama skala, sicer sam je to nekaj najboljšega, ker imaš tle. Dol je bilo itak fajn, med ulici malo, downtown Sarajevo, gor pa tudi ne, malo zahtevno. Super, takoj po fruštku paše, ne? Tehnikal. Dobro za raziskati južni del otoka, pa prihod v Ravensko je tak idiličen, romantičen. Drmr. Več pa ni. Jaz v gred je, ne, sam ni užitka bilo toliko flowa. Malo smo trajbali, malo nosili, to je bilo to, da pa v redu, ne, samo malo kondicije. Tehnikal malo bolj. 90% hoje. Težko bi si zaželeli lep zaključek, ne? Ni vedel, kam gremo. Bravo. Napaka. Napaka, falil sem zaliv. Vse sem rekel, da dam zapir, nema križati. Pa sasvim slučajno smo došli u kontakt jer je Sebastian preko moje agencije rezervirao smještaj i tako smo se upoznali. Vidio sam da na internetu gledate utrke, a inače smo imali namjeru nešto slično organizirati i tako kad sam vidio da se on s time zanima, tako smo krenuli u neku suradnju. Pa zajednički ciljevi bili da organiziramo tako grupe koje bi željele što učiti, što dolaziti na treninge tu na otok. Tako da bi taj, recimo, dio, mi bi se organizirali smještaj i oni bi organizirali same ta učenja i organizirali te mountain bike grupe. Pa tu su potencijali veliki, pogotovo što ako znamo da tu ima preko 4 hotela, 4 zvjezdice i smještaja ima preko 10.000 kreveta, tako da, a zimski turizam i nije toliko razvijen, tako da, a ovo tu se uglavnom odnosi na zimski turizam i mislimo da bi to bio veliki potencijal za ovaj otok, pogotovo po zimi. Tu je klima posebna zato što u biti temperature ne idu ispod 10-11 stupnjeva tokom cijele zime. Ima puno sunčanih dana, malo kiše, tako da je tu idealni uvjeti za nekakve treninge zimske i da cjelogodišnje u biti da mogu ljudi dolaziti i jeseni, proljeće i zimu, kad su u ostalim dijelovima Europe i hladnoći, snjegovi i kiše.